Minisiteri y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika yohereje ubwato bw'intambara ndetse n'indege z'intambara mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo izi ntwaro zibe ziri hafi cyane kandi ziteguye kurinda Isiraheli ibitero ishobora kugabwaho na Iran n'abayishyigikiye mu rwego rwo kwihorera ku yicwa ry'umuyobozi w'umutwe wa Hamas wiciwe muri Iran ku wa gatatu w'iki cyumweru. Intambara ishobora kurota hagati ya Iran na Isiraheli. Iran ishobora gushyigikirwa na Liban. Muri aka karere k'uburasirazuba bwo hagati hari umwuka mubi cyane nyuma y'iyicwa ry'uyu muyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh wiciwe muri Iran ndetse n'iyicwa ry'umuyobozi ukomeye w'umutwe wa Hezbollah muri Liban. Minisiteri y'ingabo muri Amerika yavuze ko misile z'iki gihugu zateguwe neza ku buryo isaha iyo ari yo yose zakoherezwa gutabara Isiraheli igihe cyose Iran yayitera. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aherutse kwemeza ko igihugu cye kizatanga igihano gikomeye kuri Isiraheli kubera iyicwa rya Haniyeh wayoboraga Hamas. Uyu yiciwe muri Iran ubwo yari yagiye muri iki gihugu yitabiriye umuhango wo kurahira kwa perezida mushya w'iki gihugu Masoud Pezeshkian. Iran yavuze ko uyu mugabo yishwe na Isiraheli, gusa Isiraheli yo nta kintu yigeze bivugaho. Ismail Haniyeh yari afite imyaka 62 y'amavuko. Yafatwaga nk'umuyobozi mukuru wa Hamas kandi yagize uruhare rukomeye cyane mu biganiro bigamije guhagarika imirwano mu ntambara irimo kubera muri Gaza. Yiciwe mu gitero cyagabwe ku nzu yari acumbitsemo itera muri Iran. Yari kumwe n'umurinzi we. Bari bitabiriye umuhango wo kurahira kwa perezida mushya wa Iran. Urupfu rwe rukimara kuba, nyuma y'amasaha make Isiraheli yahise ivuga ko yanishe Fuad Shukr, umuyobozi mukuru wa gisirikare mu mutwe wa Hezbollah wo muri Liban, umutwe nawe ushyigikiye Hamas. Itangazo rya Minisiteri y'ingabo ya Amerika ryavuze ko ibi bikorwa bishya birimo gukorwa byo gutegura indege z'intambara n'ubwato bw'intambara bishobora koherezwa muri Isiraheli isaha iyo ari yo yose ngo bigamije kongera inkunga mu kurinda Isiraheli, kandi Amerika iravuga ko yiteguye rwose gutabara Isiraheli igihe hari igihugu cyayitera muri ibi byose badakundana, ari byo Iran cyangwa se Liban. Nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Everlife. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankuraho riraka, n'abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Everlife. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Everlife, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Everlife ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Everlife ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Igisirikare cya Amerika nanone cyari cyakaje uburyo bwo gutegura ingabo n'ibikoresho bya gisirikare mbere y'itariki ya 13 mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka, ubwo Iran yagabaga igitero kuri Isiraheli ikoresheje za drone na misile nyinshi cyane. Iki gihe Isiraheli n'abafatanyabikorwa bayo babashije kuburizamo bakoresheje ibikoresho bihambaye bya gisirikare byo gufata za misile zitaragwa ku butaka zikiri mu kirere na drone zirenga 300, byose byari byarashwe kuri iki gihugu. Isiraheli nta kintu yavuze kuri iki gitero cyahitanye umuyobozi wa Hamas Haniyeh. Ntabwo yigeze yemera ko ariyo yamwishe nk'uko yari yabisezeranije mbere, ariko nta nubwo yigeze ihakana ibyishinjwa. Gusa Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ejo yavuze ko mu minsi yashize igihugu cye cyahaniye abanzi bacyo, yasezeranije abanya-Isiraheli ko iminsi itoroshye iri imbere. Ati twumvise amagambo menshi agamije kudutera ubwoba aturutse hirya no hino ku isi, ariko duhora twiteguye ibihe byose. Mbere umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo muri Amerika Sabrina Singh yari yavuze ko Amerika itemera ko nta buryo buhari bwo kwirinda ko ibi bintu byaba bibi cyane hagati ya Isiraheli na Iran. Muri make Amerika ibona ko n'intambara hagati y'ibi bihugu ishobora kwirindwa. Kuri uyu wa gatanu Bwana Netanyahu yavuze ko intumwa za Isiraheli zizajya i Cairo mu Misiri
mu minsi iri imbere kugira ngo harebwe ko imishyikirano yatangiye hagati ya Israel na Hamas yagera ku musaruro, hagasinywa amasezerano yo guhagarika imirwano muri Gaza, kandi ingwate zatwawe n'abarwanyi ba Hamas mu bitero byo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize zikarekurwa. Hamas yagabye ibitero kuri Israel ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 bihitana abantu 1200. Minisiteri y'ubuzima iyobowe na Hamas muri Gaza ivuga ko uburyo bwo kwihorera Israel yatangije kuri Gaza bumaze guhitana abantu hafi 40,000. Umuryango w'abibumbye uvuga ko hafi 2/3 by'inyubako zose zo muri Gaza, ubwo ni inyubako zirenga 151 ngo zangiritse cyane cyangwa se zigasenyuka burundu kubera ibitero Israel yagabye kuri Gaza kuva mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize. Mu by'ukuri hari ubwoba ko muri Israel haba hagiye kuba intambara ikomeye cyane kubera ko nyuma y'iyicwa ry'umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh, perezida wa Palestine Mahmoud Abbas yavuze ko urupfu rwa Ismail Haniyeh ari igikorwa cy'ubugwari kuri Israel kandi ko Israel izabyicuza. Yahise asaba abanyapalestine gutuza bakunga ubumwe muri ibi bihe bikomeye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yasezeranije Israel igihano gikaze cyane, ni mu rwego rwo kwihorera kuyicwa ry'uyu muyobozi wa politike muri Hamas Ismail Haniyeh. Khamenei mu magambo ye ati ubutegetsi bw'abagizi ba nabi n'iterabwoba bw'abazayoniste b'abanya-Israel bwishe umushyitsi twakundaga, ati ibyo ngibyo bazabyishyura rwose. Yavuze ko ari inshingano za Iran guhorera iyicwa rya Haniyeh wiciwe mu murwa mukuru wa Iran. Ati turumva ko ari inshingano zacu guhorera amaraso ye muri ubu bwicanyi bukomeye bwakorewe ku butaka bwa Repubulika ya Kisilamu. Yahise anatangiza icyunamo cy'iminsi 3 muri Iran. Perezida mushya wa Iran Pezeshkian we yasezeranije ko igihugu cye kizarengera imbibi zacyo kandi ngo bazabikora neza cyane ku buryo abazagerageza kuvogera ubutaka bwa Iran bazabyicuza. Nyuma y'urupfu rwa Ismail Haniyeh, umutwe wa Hamas nawo wahise usohora itangazo uvuga ko ubu bwicanyi bwakozwe na Israel ari igikorwa kigamije gucukubiri n'ubushake bwa Hamas n'ubushake bw'abaturage b'abanyapalestine. Bati turemeza ko ibi bikorwa bitazigera bigera ku ntego umwanzi ashaka. Umutwe wa Hezbollah muri Liban nawo wasohoye itangazo uti twebwe muri Hezbollah dusangiye n'abavandimwe dukunda bo muri Hamas akababaro ko kubura uyu muyobozi ukomeye. Ati turakajwe cyane n'ibyaha bikomeje gukorwa n'umwanzi, bati gusa ibyiyumvo byacu binyuzwe n'uko abayobozi bacu bakomeje guhorwa Imana. Aba bose biyemeje guhorera uyu muyobozi wa Hamas. Ikindi gishimangira ubwoba abantu bafite bw'uko intambara yabigiye kurota hagati ya Iran na Israel kandi kabera muri Israel ni uburyo abategetsi b'ibihugu bitandukanye bakomeje kuburira abaturage babo bari muri Israel babasaba kwitwararika. Ukuri nako kompanyi z'indege zikomeje guhagarika ingendo zazo i Tel Aviv, nk'ubwo ibiro ntaramakuru Reuters byavuze ko kompanyi y'indege y'Abahorandi KLM yahagaritse ingendo zose zerekeza cyangwa se ziva ku kibuga cy'indege cya Tel Aviv muri Israel. Ni ingendo zahagaritswe kuva uyu munsi kugera ku itariki ya 26 mu kwezi kwa 10. Kandi ntabwo ari KLM gusa kuko n'izindi ndege nyinshi zirimo Air France, Lufthansa y'Abadage, Delta yo muri Amerika, isosiyete mpuzamahanga y'indege y'Ubusuwisi Swiss International Air, Wizz Air yo muri Hongria, izi zose zahagaritse ingendo zerekeza muri Israel mu minsi ishize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresheje inzira y'ububanyi n'amahanga zirimo ziragerageza kwirinda ko habaho intambara. Iran ntabwo yavuze igihe ishobora guterera, ariko biratekerezwa hafi kudashidikanya ko izagaba ibitero kuri Israel uyu munsi, ejo cyangwa muri iyi minsi. Abemeza ibi barabishingira ku buryo Iran yabigenje mu kwezi kwa 4 nyuma y'iraswa rya ambasade yayo i Damascus muri Syria bikozwe na Israel. Bishobora kubaho ko Iran yakwihorera koko. Muri uko kwezi kwa 4 Iran yohereje drone na misile zirenga 300 muri Israel igerageza kwihorera nyuma y'icwa ry'umusirikare wayo mukuru wishwe n'ibisasu bya Israel muri Syria. Hari ubwoba ko isaha n'isaha Iran ishobora gufatanya na Liban bakarasa muri Israel nyuma y'uko uyu muyobozi wa Hamas isanzwe nashyigikiwe na Iran yiciwe ku butaka bwa Iran. Impamvu Amerika yahagurutse ikajya kurinda Israel nuko Iran ari igihugu gikomeye mu bubasha bwa gisirikare. Igisirikare cya Iran kiri ku mwanya wa 14 ku isi mu gukomera. Aha ngaha habarwa umubare w'abasirikare bakigize ndetse n'umubare n'ububasha bw'intwaro gifite. Ni igisirikare gifite abasirikare 610 bahora mu kazi biteguye kujya mu ntambara igihe icyo ari cyo cyose bayihamagarwamo. Iran ifite reserve force cyangwa se inkera gutabara 350. Iran ni ifite igisirikare kinini mu burasirazuba bwo hagati. Igisirikare cya Iran kigabanije mu bice 4. Igisirikare kirwanira ku butaka, igishinzwe kurinda ikirere, igishinzwe kurwanira mu kirere ndetse n'ikirwanira mu mazi. Umutwe w'abasirikare ba Iran ukomeye kandi uteye ubwoba ni uwitwa IRGC,
Islamic Revolutionary Guard Corps. Ni umutwe udasanzwe w'abasirikare biswe abarinzi b'impinduramatwara ya Kisilamu. Ni abasirikare 150 bafatwa nk'urutirigongo rw'igisirikare cyose cya Iran. Umugaba mukuru w'aba basirikare ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Uyu ni umutwe w'ingabo washinzwe n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khomeini, ari nawe wabaye umuyobozi w'ikirenga wa mbere wa Iran nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979. Ni abarwanyi bahabwa imyitozo yo ku rwego rwo hejuru mu bya gisirikari, haba mu gukoresha intwaro, mu kurwana nta ntwaro no mu butasi. Uyu mutwe w'abarwanyi nawo ugabanije mu yandi matsinda mato 5. Irya mbere ryitwa Quds Force. Abangaba bashinzwe ibikorwa byo hanze y'igihugu, nibo bakora ubutasi mu bihugu by'abanzi nka Isiraheli kandi bagatanga imyitozo ya gisirikare ku barwanyi mu bihugu nka Libani, Syria n'ahandi. Undi mutwe wo muri IRGC ni Basij Militia. Aba bashinzwe kubungabunga ituze n'amahoro imbere muri Iran. Kuva mu 1925 kugera mu 1979 ubwo habaga impinduramatwara muri Iran yaguraga imbunda mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibihano yafatiwe nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979 ndetse n'intambara yo muri Iraq byatumbagije ububasha bwa Iran mu kwikorera intwaro. Uyu mutwe w'ingabo wa IRGC niwo wahawe inshingano zo gukurikirana ikorwa ry'intwaro muri iki gihugu. Aba nibo bagize uruhare rukomeye cyane mu gushinga inganda zikora intwaro ndetse no gukora ku izo nganda. Uku niko Iran yirunzeho ububiko butagira ingano bw'ibisasu bya za misile. Bashobora kwikorera ibifaru byabo, bubaka ibisasu biraswa kure, ariko binayoborwa ku buryo bituma kujya guturikira ahantu runaka rwose bigatumika. Bakora indege z'intambara ndetse bubaka ikoranabuhanga riyobora izo ndege ndetse n'ibisasu biraswa kure, system radar. Iran ifite ibifaru birenga 1634. Ifite ibimodoka by'intambara bidatoborwa n'amasasu 2345. Ifite ibibundi 1900 bya rocket launchers. Kubirebana n'ubwirinzi bwo mu mazi, bafite ubwato buzwi cyane bwitwa frigate. Bafite ubwato burenga 35 bugenda hasi cyane munsi y'inyanja, bakagira ubwato burenga 100 bucunga inkombe. Reka tuvuge noneho ku buryo bahagaze mu birebana n'ikirere. Iran yabashije kugira indege nyinshi z'intambara ariko za kera mu gihe cy'intambara y'ubutita, ariko bafite n'izindi zigezweho. Gusa ntabwo bafite indege z'intambara nyinshi nk'abaturanyi babo bahora bahanganye kandi badakundana urukundo rwinshi, ari bo Arabia Saudite na Isiraheli. Iran ifite indege zirenga 510 z'intambara. Ibi byose ni ibigaragara, ariko inyuma yabyo Iran ikora drone nyinshi cyane zirimo za zindi bita kamikaze zitumwa ahantu zikajya kwashwanyukira. Izi ni zimwe mu zo bari batumye Isiraheli ngo zijye gushwanyukirayo ku itariki ya 13 y'ukwa 4 muri uyu mwaka. Hari n'ubwoba ko izi drone arizo bashobora gutuma muri Isiraheli muri iyi minsi. Izi drone ni nazo Amerika n'uburengerazuba bw'isi bashinja Iran gufashisha Uburusiya. Hari raporo zivuga ko kuva mu kwezi kwa 8 mu 2022 Iran yahaye Uburusiya drone zirenga 400 zo mu bwoko bwa UAV. Izi drone zo muri Iran kandi zakoreshejwe cyane mu ntambara yo muri Syria. Muri gahunda yo gukora ibitwaro biremereye kandi biraswa kure nka za misile, Iran iteye imbere cyane ku buryo bivugwa ko ari ikora misile zikomeye cyane kandi zikoranye ikoranabuhanga rikomeye mu karere kose iherereyemo. Misile z'abanya-Iran zamenyekanye nizo bise Shahab. Hari Shahab 1, Shahab 2 na Shahab 3. Shahab ni izina ry'icyarabu rivuga kibona umwe. Izi misile zabo ntabwo bapfuye kuzita kibona umwe gusa, ni misile ziruka cyane kandi zikagera kure. Shahab 1 ishobora kuraswa mu birometero 300, ariko Shahab 2 ari nayo igezweho ubu ngubu yo bashobora kuyituma mu birometero 2000 ikagenda igashwanyaguza icyo bayitumye. Iran yanatangiye umushinga wo gukora misile zambukiranya imigabane. Intego ni gukora misile ishobora kurasa ikintu kiri mu birometero 3000. Gusa nubwo bayikora ntabwo bayirashisha Washington kubera ko hagati ya Iran na Amerika harimo ibirometero 10,000. Icyo bashyizeho umutima ni ugukora za misile zigezweho zifite ikoranabuhanga rigezweho. Kugira ikoranabuhanga rigezweho ku bisasu ubwo bivuze ko ibyo bisasu biba bifite ubugome buhambaye. Mu mwaka wa 2020 ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika mu burasirazuba bwo hagati bwavuze ko Iran ari ifite amoko atandukanye ya za misile kandi zikomeye mu karere kose iherereyemo. Kuva yabamo impinduramatwara, Iran yakujije cyane ubuhangange bwayo mu burasirazuba bwo hagati. Iran irashaka kubaka igitinyiro ndetse n'ubuhangange muri ubu burasirazuba bwo hagati kugira ngo yirinde abanzi bashobora guturuka hariho hose, bitewe n'uko umwanzi wayo wa mbere ari igihugu cy'igihangange cya mbere ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igikomeye cyane muri ibi ni ibisasu bya kirimbuzi Iran ishinjwa kugira. Gusa yo ntabwo isiba guhakana ko ntabyo ifite. Urebye uburyo iki gihugu cyubatse inganda zikora intwaro n'igihe byafashe,
biragoye guhakana ko izi ntwaro za kirimbuzi Iran itazifite. Ni nayo mpamvu igihe Iran ivuze ko izihorera kuri Isiraheli, Amerika na Isiraheli batabifata nk'imikino, bahita batangira kugira ubwoba, bakanafata ingamba zo kwirinda ibi ngibi. Ni ukubitega amaso. Nta bintu bihurira ku gukomera, kuramba no kugaragara neza keretse ibyakozwe na Trust Wall Paint Limited. Niba ujya ubona inzu hano mu Rwanda ugakunda amarangi yazo, hari amahirwe menshi ko ayo marangi yavanzwe na Trust Wall Paint Limited, kuko iyi kompanyi nicyo yaremewe, kuvanga amarangi neza. Aba bakora wall design, kumwe bataka igikuta ukabona ntiwagikuraho ijisho, bakora ibikoni byo mu nzu bigezweho, batunganya ibikuta bijyaho televiziyo n'imitako ku rwego utabonye ahandi. Inzu yawe yibasiwe na humidity, urukingo rwayo ni Trust Wall Paint Limited. Trust Wall Paint Limited ikorera mu mujyi wa Kigali mu nzu ya TCB hafi ya Centenary House. Bahamagare kuri 0789 23 54 21. Twatuye mu nzu tutishimiye kera cyane. Trust Wall Paint Limited itaraza.